I pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi Croatia Gaminga. I danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Naši ljudi, ono što sam u današnjoj epizodi htio napraviti je skupiti drva, napraviti chest i malo ići u rudnik. Ali prvo nam treba kramp. Pucam sekira. Ok, treba me stvarno i sad treba chest. Jer nemam gdje odlaga stvari. Ok. Da ostavimo ove stvari. Ok, napravit ćemo par stikova. Kramp. Za sada samo to treba. Idemo ovdje. Znači uzet ću samo ovdje cobblestone da napravim stvari od kamena. Čujem zombija. Ok, još malo. Ok, da napravim metalne stvari sada. Sword, to. Ok. Ajmo se da lijepo posložiti. To ću nastaviti i to. Sad još drva i ovo. Ne, neću stikao. Stavit ću drva ova. I treba mi... Stvarno mi treba krevet jer... Ono dok sam čekao prošli put dan, umro sam jedan put. Ajmo malo samo ovdje istražiti. Evo krava. A nema nigdje ovaca. Ok. Više se bježi. Ok, ajmo se sad vratiti nazad u našu bazu. Ok, i trebaju nam prozori. Idemo se u rudnik. Zapravo... Trebam šave. Treba će mi još malo drva. Ok ljudi. Sad ću ići napraviti staklo, ali to će biti dosadno pa se vidimo.
Ok ljudi, evo nas nazad, znači sad kopam ugalj. I samo da napravim torče jer stvarno nešto ne vidim. Ok. Ovdje imam stvarno puno uglja. I već ću uzeti. Pravo sam. Ok. Čini se vani noć sad. Ok, idem sad uzeti sor. Slamač. Već čujem neka čudovišta. Ovca. Ovo ne čuo sam skeletona. Ok. Imam samo jedan ovaj. Ne znam. Imam samo jednu onu. Ne treba više. Ok, se ima prozore. Krivo sam postavio. Idemo dva ova. I eto. I sad ćemo čekati. Ok ljudi, idemo se kad izađe su. Ok ljudi, evo izašlo se malo vamo da utijamo ove čudovištica. I ovdje je baš cool da napravim nešto za napraviti. Ok. Znači ubezno jedan skeletona, jedan zombija. Da li ovdje što ima? O, možda ima. Ok, čujem zombija. Čujem mobove, ali ne vidim nikakve rude. Da, ovdje nema ništa. Uzet ću... ove... Ovamo vidjeti malo što. Vidi lava. Ok ljudi, evo našli smo iron.
Joj. Mislim da ćemo moći napraviti iron pickaxe. Joj, zamalo sam glavu pao. Da više nema ništa. Okej. Glas. Ajmo sam uzeti. Okej. Što je pasta tako? Ima meni. Što je za meni? Ovo, stisnio sam. Nema ništa. Okej. Evo, kao znak da smo tu bili. Stavit ću glass pane. Okej. To smo i tražili, tu nema ništa. Evo, vratimo se novi. Okej, mogli bi ovo malo... Ćemo trebati samo... 3, da, treći mi samo 3. To će mi to. Sad ćete vidjeti, znači da to stavim. Ovo će mi sad trebati. Ovdje uvijek sam 6. Znači tu će mi biti krevet. Da ljudi, tu će mi biti krevet. I tu ću ovo napraviti ovako. Točno. Ovako. Pokucaj na vratu. Ajde uđi. Dobro, došao. Okej. Sada stavim ovaj iron. Vidimo ima li možda još koja ovca. Matem. Nema ovca ima kokoša. Okej, stvarno nema nijedna ovca. Eno još irona. I ovdje ima puno stvari ljudi. Joj, počela kiša padat. Ali nema veze. Malo požicira. I uzet ću ovog koula još. Okej, ajmo što malo pokupiti. Zapravo ovo ću pokupiti. I okej ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Ako vas bacite like, sub i komentar. I vidimo se u sljedećoj epizodi. I bok!